aduanum Ghana ban Gabon e ka say bi o Turkey Istanbul me ba ha 4 years wunie me ba ka go adwuma na me ye be shepo ne am agency me ka mre bi atwam last year ya ye wura we mu na me ye container stu be pie Ghana na enua Ghana form okura sebe me ba me hu se tontu on store wo anom de ne ma bro ebu oba ne akekere wo ne ma ye egu ya bo si akekere sho bo si food ebu o si container be du Ghana na me tin se tuo ewum eno ho asem so Ghana emi e frɛ me ma me ka se bi ni mo hweye eni ma no mde ba box na na wo na edin wo ho eti me ne me nkura yi wa ha enkoda ye wo ha best 3 days na esi ye container ochena ena brantie bi ode ba bi nti mo ne din oba ya no de bag mra so mu ye container de me ne mani na ode ma oba so ya chechire ne ma no kama we ene de achechire bag mu na wo ena Roberts ya kata ho ya chechire ti se de aye bia egugu ha bi okwa na so no project to me mre bi de oba ha ehwe onimam tori de mani so no so okwa ba ma hwe aboy no ma ano pay nam se no ye ko e container de a oni akwa be bie so ena me ne me nkura bie so mo hwe etuo egum fede aye no etuo nkwa na nse bi nua ba ko ha ono so ye ka go the same thing om de bi ko bie machine ye bie so sound system na no so the same problem mesra Ghana by Ghana embassy no wa ha no e se mo ne ka na embassy ne hold sa boys no ne ro mba Ghana